Тавралыха илем гюреген үзендеран судаган ивушка павильончывыхынче шин уйрумах нумай. Кунда туды беділіндереген ширлан калжине, илемеве савандараган са учинче юсеген чечеки тада терлі иши выры тем пылак шимыш туянма булайт. Ивушка питомник хойнишне вон белек шулгаяла бушлана. Паянунда тутлы шаржаласывлыға узы гюреген кураксенжен бушлаза, абрикоспа персик теміземлері нақшдындереща. Шинзене судечен хамыр бадырда үстерзе бұғатпыр. Бізен перін бәнже мүлі келға жашыжы, шағын бігек мүлі хитрелеке мүлі бізен мүлі түс ұлыштарма бұлдарашы, түсте ұлыштарашы үсендіран, чечексем түрлерен тұпрашынже үстерзесін бұчавзіне, бір шавыйдузене түп бұрына құратпыр. Ивушка сава чинже үзендеран шдендереген республикари пір день пір питомник шутланайд. Егебенде жереми кымышолда оның бренче ергеленне. Дашына лукошка ятпа тухсадыраган пылак узылы шимешсене чавашинре бурнаганзем юратсах туянаша. Вепе пастила тудан забахрам, пиде тутла сахрумда шукка. Ивушка питомник ищенезем яланах адаланура. Малашлахра візенсен тризем шинче, шержерлинчен дада хамла жерлинчен аварца доны шанахада гурма боля. Візенчен кугл тавраш пожерме, компот варетмеде буладикень. Питомник рай үстереген ытты даварба куравра пошуеган вишем жинжеде палашма булать. Республика Галаром Валей, Юлия Дюкова, Милена Алексеева, Юрий Марков.